U ovom videu želim da vam pokažem kako se spaja jednopolni prekidač. Kao što vidite na šemi imamo izvor struje, imamo jednopolni prekidač, razvodnu kutiju, potrošač odnosno sijalicu. Sa izvora struje nulti provodnik vodimo direktno na potrošač odnosno sijalicu, dok fazni provodnik vodimo do jednopolnog prekidača. Kao što vidite, jednopolni prekidač ima dvije tačke spajanja. Znači imamo dovod faze na tačku 1 i sa tačke 2 imamo spajanje sa potrošačem. Kao što vidite na šemi, tačka 1 i tačka 2 su prekinute. To jest prekidač nije uklopljen da bi sijalica gorila, odnosno da bi se kolo struje moglo da ostvari. Pa ćemo sad to da uradimo. Evo vidite, sad je kolo struje uspostavljeno, faza dolazi do potrošača i tako u tom slučaju vidimo da potrošač radi, odnosno sijalica radi. To bi to u suštini bilo što se tiče jednopolnog prekidača. Kazali kako se povezuje jednopolni prekidač. U ovom videu želim da vam pokažem kako se povezuju naizmjenični prekidači ili takozvani dvopolni prekidači. Zašto služe uopšte ovi naizmjenični prekidači? Pa oni služe za kontrolu potrošača sa dvije različite lokacije. To jest, oni se obično koriste u hodnicima, stepenicama, velikim prostorijama, gdje želite imati mogućnost paljenja i gašenja svjetla sa oba kraja prostorije. Naizmjenični prekidač je koristan jer on omogućava kontrolu osvjetljenja s više mjesta, što povećava praktičnost i sigurnost u prostoru. Kao što vidite na ovoj šemi imamo izvor struje, imamo dva naizmjenična prekidača i imamo potrošač, odnosno sijalicu. Sa izvora struje vodimo direktno nulti provodnik na potrošač, to je sijalicu. Dok fazni provodnik dovodimo do jednog naizmjeničnog prekidača, a dok s drugog naizmjeničnog prekidača vodimo do potrošača. Kao što možete primijetiti, na naizmjeničnim prekidačima postoje tri tačke spajanja. Znači, jednu tačku spajanja koristimo dovod faznog provodnika, odnosno odvod do potrošača, a dok ove dvije tačke služe za međusobno povezivanje ova dva naizmjenična prekidača i to vršimo pomoću dva provodnika. U narednom videu ćemo vam pokazati kako se ostvaruje paljenje, odnosno gašenje sijalice.